Nk'uko mubibona hano ni ku isoko ry'i Rwamagana, ahantu heza hakunda kuba haparitse abamotari. Iri soko rya Rwamagana rikaba riri ahangaha turi. Ahangaha ni mu maduka ya Buswayirine, aho umanuka ugana aho bita ku Giporoso. Dukomeje aha turamanuka tujya ku muhanda mushyashya bari kubaka ngo bawushyiremo kaburimbo. Ubwo turi kujya ahantu nyaburanga, ahantu heza cyane muri Rwamagana, ahantu hakunda kwera ibihingwa by'umuceri. Ahantu usanga horowe inka, hari imisozi, hari ibiyaga. Nubwo muri iyi minsi izuba ritaboroheye, ariko turabereka ukuntu akarere ka Rwamagana mu kwiteza imbere mu biribwa, mu bihingwa ngandurarugo, usanga arakaza ku mwanya wa mbere mu kweza ibintu bitandukanye, ibitoki, amata. Abantu bafite inka nyinshi bafite n'amata. Mbese twagiye nk'uko mubibona ahangaha ni ahantu bita Bugugu. Bugugu ni ahantu hakunda kwera umuceri, hakunda kwera imbuto zitandukanye, hakunda kwera inanasi, hakunda kwera imboga rwatsi n'ibindi bitandukanye. Uko mugenda mubibona byose hano i Rwamagana aho bita Bugugu. Nk'uko mubibona hariya hakurya hari ibiraro by'inka. Hari abantu boroye inka, hari amafamu. Mbese Rwamagana iratengamaye. Dukomeze tubereka hariya hakurya kuri uriya muhanda uzamuka, hariyo abaturage barahatuye, hari aborozi, abantu batuye uzamuka ku musozi ho bita Mwurire. Aha kuri uyu muhanda ni ahantu tugeze kureba hari ivomero. Iryo vomero rikaba ari ivomero rikunda kuvomwaho n'abantu benshi cyane mu gihe muri Rwamagana habuze amazi. Aha ngaha niho musanga hari abantu benshi baba baje kuvoma amazi, bavuye mu mpande zose zikikije uyu mugezi. Nk'uko mubibona hari isoko y'amazi adakama. Abantu iyo babuze amazi bavoma amazi, cyane cyane ko muri iyi minsi muri Rwamagana hari ikibazo cy'amazi. Amazi rwose ni make cyane nk'uko bigaragara. Murakoze.